Hello! Täna oleme 24/7 fitness. Laseme omast kiidest. Vaatame, mis nüüd tuleb. I am not joking, I'm sitting here hoping that I don't get red box. Pull up on something that tackle be covered. The ones that be talking, the ones that get headshot. Propulsion heat and my guns be red hot. Just keep on shooting no matter what they got. Yo, we is not here to romance. Everyone say that it's cancer. People will say that they don't like how you play, cause they just died to your gang. That shit's okay, 20 kilometers, ayy. Now they ain't talking the way. Smashing they pop when they pop and they calling you gay. Bitch better get on your way, yeah. Hello, tugevad! Täna oleme 24/7 fitness. Vaatame fitnessi saali üle, mis siin head on, kuidas on aparaadid, kuidas me trennidega saame siin teha. Täna teeme sellise full body, kogu keha väikse trenni. Alustame soojendusest, siis teeme rinda lamades surumist, siis tuleme teeme lendamist kohe. Peale lendamist teeme biceps või triceps, ehk siis teeme kohe bicepsi harjutuse ja kohe peale seda triceps. Peale seda teeme seljale lailihas, peale lailihas teeme küki, vaatame, kas teeme hakküki või jalapressi, kumb ja that's it. Enamuse harjutused lähme ehitame lihase vastupidavust ja jõudu, ehk siis meil on 3 seeriat, kus me teeme kasvu, ehk siis 15, 20, 25 kordused ja viimased 2 seeriat paneme juurde ja teeme nii palju, kui tuleb. Aga nagu ikka, alustame väikse PCA-ga, saada poweri sisse. Arnold Toppo saalis Jimbo-K oli näha, mis power tegi. Lõpetasin poti peal, loodame, et täna ei lõpeta. Nii et, let's go! Like they on the platter, up like a goose, no sense of boost. Don't play the wedges, that's any loser. Ball on the budget, put seats tight on my back shoes. I'm thinking rubber, do whack maneuvers in my nightmare, stay ready. New heights on my test flight, pulling up on my X-Tank. Smoking weed, I got sets right. I don't know what that stress like. See, I got some spots, I got one shot. Waking up, it's my whole alarm ringing the night like gunshots. Kick rocks, best get you stepping, no logic, I'm in the local rep. Aim and please when I load the weapon. Level 5, no protection. Don't waste my time, space. Double whip on my comment face. Race when I hit that crime. No passing on that time. Traffic control, stuff on the gate. Just going down on my frame rate. Load the fight. Kill some nerves, then drop the fight. Draw the cane. Doesn't matter. Spread the points, don't let them scatter. Easy frags like they on the platter. Up like a goose, no sense of boost. Don't play the wedges, that's any loser. Ball on the budget, put seats tight on my back. I'm thinking rubber, back to losers in my nightmare. Ready. Heights on my chest, right? Pulling up on my X-Tank. Smoking weed, I got sets right. I don't know what that stress like. Can't see, I got sunspots. Couldn't warm, I got one shot. Waking up, it's my whole alarm ringing the night like gunshots. Kick rocks, best get you stepping, no logic on me, but I'm low to rep. Ain't me when I load the weapon. Level 5, no protection. Don't waste my time, space. Double whip on my comment face. Race when I hit that crime. No passing on that time. Traffic control, stuff on the gate. Shit going down on my frame rate. Low the spike. Kill some nerves, then drop the mic. Draw the kite. Doesn't matter. Spread the points, don't let them scatter. Easy frags like they on the platter. Up like a goose, no sense of boost. Don't play the wedges, that's any loser. Ball on the budget, put seats tight on my back shoes. I'm thinking rubber, do whack maneuvers in my nightmare, stay ready. Heights on my test flight, pulling up on my X-Tank. Smoking weed, I got
nii, rinda tehtud. Tegime pumpa algul 50 kiloga. 15, 20, 20, siis panin juurde, panin 80 ja tegime 4 korda 10. Erineme vastupidaste põhja ja liigume edasi lendamise peale. Lendamist teeme niimoodi, et tuleks võtta raskelt, millega jõuad ära teha oma kordused. 15, 20, 25, kõigepealt lendame kaldpingi pealt. Ja kui seal on tehtud, siis tuleb kohe sirgepingi peale otsa, ilma pausita. Siis eesmärk saada rohkem keha läbi ja teine lihas kutsud harjutust. Rinnas surumine on siis baasharjutus, nagu ütles Karl Kokol, baasharjutus. Ja antlitina teeme lendamise just kohe kaldpink ja sirgepink. Et siis saab mõlemad rinna ülemine, alumine, keskosa ja põhimõtteliselt ongi lihtsalt pumpume lihtsalt rinda täis ja rinda ette. Anname üldist kuju, kuna selle treeningu mõte ei olegi, et me teeme kulturismi, teeme erinevad lihased eest, tagant, ülevalt, alt. Ja teeme üleüldist. Teeme ühe antritega surumisega vahepeal, et tuli siuke kurat, et paneks peal lendamist ja surumise ära vaatama. Kerge. Teeme 5 triks. Peaaegu sama nagu high intense hit-treeningus, aga proovime sihtida niisugune samamoodi 15, 20, 25 kordust. Teeme triitsa ennem, triits on tehtud kohe piits peale. 3 seeriat, niisugune kiire pump. Teeme, see on soojendusseeria. Teeme nüüd tööseeria ka.
me ei tee. Ikka teeme. Ei toimi jah? Teeme T-baari on parem. Ebamugav nurk, mulle meeldib. Teeme T-baari peale. Mõtle sama. Paneme 25 koha peale. No parem või? Võiks see nurk olla natuke rohkem püsti minu jaoks. Aga ei ole hullu, asi ongi natuke erinev. Peab hakkama. Teha, see peab olema kätte saama. Kurat ei tea neist. Nii on oma asi. Saab tehtud, jah, saab tehtud. Kuigi ma arvan, et jah.
no ei saa teha, igatepidi. Ei ole hullu. Nii, viimane harjutus, teeme hakk-kükki. Viimati sai hakk-kükki tehtud Maximus spordis. Siis oli peal 400 või 380. Täna nii palju ei tule, aga sellest on nüüd möödas mitu aastat vaatab, palju tuleb. Let's go! Shit ain't fair, but that is, this is how it is. Whoa, I be up shopping for throw when I'm not dropping these flows. Y'all bitches hoes. I'm on a ship, not a boat. Don't see no ocean, I'm soaked. Brand new fresh paint, got a coat. I'm that crash been here before. Used to slang blue by the O. Made me some dough. Now I got money to blow. Bet you got stabbed in your lows with a joke. Bet that you go up and smoke. Then you get mad cause you broke. Don't know your is. Catch me and G them in modification. Shit makes my readers skip through the shit. But your constipation. Now please get the fuck out of my constellation. I'm in this people, murdering people. Blood on my conscience, I feel kind of evil. Pointed the gate, shit I made lots of mistakes. All because I got too baked. Dang it. What's the reward for containment? Got problems with problems, you talking my language. No tissues for issues, you fucking with strangers. Dangerous places in space. Nüüd on võimalik ka Piigalvari mürtsi osta. Kohe varsti tuleb juurde ka. Kiri alla, kui tahad. Tulevad ei tõmmata. Y'all bitches hoes. I'm on a ship, not a boat. Don't see no ocean, I'm soaked. Brand new fresh paint, got a coat. I'm that crash been here before. Used to slang blue by the O. Made me some dough. Now I got money to blow. Bet you got stabbed in your lows with a joke. Bet that you go over the smoke. Get mad cause you broke. Don't know your is. Catch me and G them in modification. Shit makes my readers skip through the shit. Your constipation. Now please get the fuck out of my constellation. I'm better speaking. Palju peal on siis? 30, 60, 10, 220 peal, pluss rääk ise. Ja seda tavaliselt ei loe, nii et let's go! No nii, kogu keha trenni täna tehtud. Täna siis sedamoodi trenni. Tegime rinda, peale rinda tegime kohe lendamist. Peale lendamist tegime biceps-triceps, siis tegime lailihast ja kükki. Kuna tunne oli hea, siis me panime peale lendamist ja natukene antlitega viljapäev lihtsalt surumist. Kogu harjutuse, ma ütleme, kogu kava mõte on siis üles ehitada keha kiiresti, anda jõudu, lihas vastupidavaks. Enam kui kõik baasharjutused ei lähe väga süvitsi erinevate lihasgruppide ja lihasosadega. Aga soovitan üks trenni teha circa 3 korda nädalas ja 4. trenn, kui on aega, võiks panna siis seda, mida hing jääda trennis. Ükskõik mis harjutus. Aga selline põhitrenn võiks jääda 3 korda nädalas, nii et näeme saalis ja subscribe!